Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Still continuing with our lessons for Yasaruna. Tulimu Yasaruna yitibwa Boko Ikra. Era nga tugenda kutandikira wetwakoma. Allahumma amin. Naam, tuyina ra'u nezai. Ra'u nezai. Ra twagamba bwe bajwa fatha ebera ra, ate zai ebera za. Ne batwa wansi nti ra aza, ra aza, ra aza, la ra za, dha raza, dha raza. Tukadem ra aza, ra aza, dha ra za, daraza. Za da ra, zadara. Enyukuta zino tezifanagana, okyagera tezifanagana, ate neno nayo eyandibadde nga efanagana naye ate erina akatonyeze, ogiraba? So it's different from this. So za da ra, zadara, zakhadha, 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 ogirabye? Zahada. Once tewali nawe bane tufune kamera inshallah, ne laptop enungi ne sound card. Sebintu ebyo tubyetaaga. Allah gobasasidde. Mutukwatireko barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir ku 0784 16 5480 ne 0703 57 4535. Naam.